Nangaray manihapon ta. Dali ang imong mga linaban imo nang ibukas. Oh, dali ngari. Dali na. Kay manihapon na ta. Kay alas 6 na kapin sa gabi. Sayo tara manihapon nate. Ate. Ugma. Sa mga adlaw ugma. Di oy. Miyerkules, Wednesday. So injection na po nimo ugma pohon. No. Diri ba tupok ba? Oh. Ana na tadiha magpatupok sa babaw dool na lang kay nakakuha man mi ganina og injection nimo imong maintenance sa injection dito sa Matalom Leyte. So pasalamat ta dito sa mga staff sa Matalom og diha po sa atong RHO. Labi na Sir Alduin Delante, no? Salamat kayo kay sila may nagkasikaso nga makakuha ta og tambal para nimo. Oo. Injection no ha? Pa-injection ta og mapon. No. Kay para kuan. Sagdi lang na diha ma kay mabukal na atong kuan. Magsuat-suat na punta, no? Na. Okay. Suat-suat na punta ate. Puro buyak imong mga bukton ate, oh. Mura maskulado man kayo. Mura magboksidor kay glaw, puro buyak bukton, no? Tambok na gid kayo te. Sige. No? Sige suat. Nabalik. Gobe, ito. Bunite, hungi. Sige, suwat ya. Suwat na po, gahapon nagsuwat tanaw, karon nagsuwat na puta. Pangalan po ito isuwat. Imong pangalan isuwat diha. Kisa imong pangalan? Esterlita. Sige. Esterlita. Apelyido? So apelyido? Ito Mario. Unsa may imong apelyido? Mario. Ti Mario. Si isuwat diha Ti Mario. Ti Mario. Sumna. Ya. Kinatay man. Sunod, kisa may imong igsoon? Edgar. Isuwat diha Edgar. Diri. Isuwat diha Edgar. 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 Apelidong Edgar. So, apelidong Edgar? Concepcion. Kay Concepcion. Isuot niya, Concepcion. Saan nang apelido ha? Sunod, kisa may ilahin pangan. Mo igsoon, kisa pa igsoon nimo? Concepcion. Kisa imong usa ka igsoon nimo? Ha? Ha? Gabi na? Gabi Concepcion. Igsoon din mong gabi? Kayas. Kulba ba dahil igsoon mo din mong gabi? Maayo ka igsoon mong gabi Concepcion. Kisa may magwang ninyong gabi Concepcion? Ha? Gabi Concepcion. Maayo. Nahala, igsoon mo kayo mong gabi Concepcion di ay.